Malakad production. Yeah, Valhye Sue. Ianao tsaraiky. Yeah, haiko foa tiako matotry ny alako lanjako avy amiako le bira rily pop tiany sarako atoana boaka laso mazaka fanay teo tsy mitampoky aty mandrefa renao io kay tsitsy mena mitampoky Valhye Sue renay Valhye Sue bonjoany hoanao se mpotsy mahay fa fenao nay tsorotany tosoro mitsanga sisky farany miaro le tena hip-hop kengo fa cop ze cop panjompatsany fa fop hip-hop tava tsy mety miova tsy mety miala valy mametsaka tsy misy mipetsaka ambany fotry valy tsy ezaka fa mbo hitsanga hanjanga tsy mety reraka antapy miteaka sy tombo ze mila ho reraka fa valy tsy mibea vozaky tsy amodaka fa mila hamikitsy mitifitsy milimetatsy baka timo zay tsy ho latsaky fandatsaky haintsao tsy miroko Tuluz zay tsy mitampoko fanampy reto ndraiky zahay rodobe amy lala mandravarava milimetatry lafa fanoko tefano lafa io de mena masy io le rila hip-hop tena izy ka lefaso alefa bomba alefa bomba lafa fanoko tefano lafa io de mena masy io le rila hip-hop tena izy ka lefaso alefa hardcore alefa hardcore la resaky lapoka zahay impoho anatiny mena maso amizao mitantraky ety atony ndaty be hazo manga mitantraky ety fotiny valo mena maso amizao mbo raiky saro tsy ho botaboany tany andesako relo hip-hop milimetatry fantrefesary ho ahenao ze mpotsykop tandreo tsy hovalala raha amboniny BR fa mena maso isalorako io tsy atako ampanitra iao radaky soldat io mandrefa milimetatry misy azo maro mpantrefesa da ia manimbasimba aza miaky fakfak bestapoaty miala lavitsy ao motherfuck io raha ndraiky tamindratsaky valo mena maso koa mindratsaky daty be iaby ireo tsy vazavaza tanjaky aty foto tsy efa ndaty be antana lafa fanoko tefano lafa io de mena masy io le rila hip-hop tena izy ka lefaso alefa bomba alefa bomba lafa fanoko tefano lafa io de mena masy io le rila hip-hop tena izy ka lefaso alefa hardcore alefa hardcore hip-hop tena izy izy tenany resiko amy tenany fa tsy amy tendrony asa soratra mazava misy vetiny manambara raha nitatseny manambara sa olombelona misy bedrony tsy jereko menomeniny samby amin'olo amin'ny eritreriny kila biby amin'ny heriny tandrema tsofokeliny amin'ny hip-hop s'underground iringiriny fleza amy tandrema nakaflengy tsy mifidy raty firiny sa tsy andrareziny fa amin'ny hip-hop sa tsy feheziny maro taminandalovana faritra andrefana titeziny hip-hop nanabe nitesaky nitondrany setriny nametraka kolotsaina meva tsy takatreritreretiny aketo samy sotra makately ho anareo tsiaby nandefitry manana mariny ho anareo tsiaby niesaka nanakatra amy farany tendrony lafa fanoko tefano lafa io de mena masy io le rila hip-hop tena izy ka lefaso alefa bomba alefa bomba lafa fanoko tefano lafa io de mena masy io le rila hip-hop tena izy ka lefaso alefa hardcore alefa hardcore hentsy tena izy toy fa tsy verivery amy fomba malalaky fa tsy teritery valo milimetatry mbo manankery rapy gasy tsy maintsy avitsy na misy pakankery mena maso ny Tuluz tsy voasaka velively be fa tsy kely tsy avinao ately hip-hop tsy afangaro no tsy avily mbo mijoro amy ty heviko X-Tah tsy hamaliky palitao fa hanamafy ty kalitao mbo mitanjaky ty fotitsy ao fa tsy mivao bombapy hardcore tsy atao ankilabao hafa ty taloha ndre ao ty vaovao Malakad production.